Abaregwa bongeye kugaragara mu cyumba cy'urukiko bambaye amapingu ku maboko ndetse n'andi mapingu ku maguru afatanije n'iminyururu. Icyumba cy'urukiko cyari kirinzwe n'abacungagereza bafite imbunda. Ubushinjacyaha nibwo bwongeye gutindana ijambo busubiza ku byavuzwe n'umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira benshi mu baregwa. Ni nyuma yaho bigaragaye ko Maître Antoinette Mukamusoni wunganira Leonire Gasengayire atabashije kwitabira iburanisha ku mpamvu z'uburwayi. Umushinjacyaha Bwana Ndibwami Rugambwa abwiye urukiko ko ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no gukorana n'imitwe y'iterabwoba abaregwa bose bahuriyeho Maître Gashabana ahakana ko batabibajijweho mu nzego z'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha, nyamara ngo bitari ukuri. Yavuze ko bose babimenyeshejwe babibazwaho, bamwe barabyireguraho abandi barabihakana. Umunyamategeko Gashabana avuga ko barwanashyaka ba FD inkingi batari bwifatanye n'andi mashyaka bagamije gushyiraho umutwe w'ingabo wa P5 mu gihe batari bemewe n'amategeko. Umushinjacyaha asubiza ko abaregwa batariho mu rwego rw'amategeko ariko ko ibikorwa bakurikiranyweho byo byabayeho. Avuga ko babarega buri muntu nka gatozi ku ruhare rwe kandi ko bashingiye ku bikorwa cyane ko bemera ko bakoraga mu bwihisho bagamije kwiyoberanya. Umushinjacyaha yibukije ko hari raporo iheruka y'umuryango w'abibumbye yakozwe igaragaza ko muri Kongo muri Kivu y'Epfo hari abarwanyi ba P5 bitorezaga mu gace ka Fizi. Ubushinjacyaha bukomeza gushimangira kuretse n'icyegeranyo cya Loni na bamwe mu baregwa bafashwe kwikubitiro babanje kwemera ko bari bagiye muri iyo mitwe. Bwavuze ko kimwe mu bimenyetso bishimangira ikirego cyabwo ari amajwi yafashwe n'inzego z'umutekano mu biganiro abaregwa bagiranaga kuri telefone. Ayo majwi n'ubutumwa bwa WhatsApp byumvirijwe mu iburanisha riheruka. Gusa bukavuga ko ubutumwa bwa WhatsApp bwo bwafashwe nyuma hashakwa ibindi bimenyetso byunganira ibyariho kuko inzego z'umutekano zari zimaze igihe zikeka abaregwa. Umucamanza abajije umushinjacyaha uburyo ibimenyetso byari byaratangiye gushakwa mbere y'uko umushinjacyaha mukuru atanga icyemezo cyo kumviriza telefone z'abaregwa. Aha Maître Gashabana akavuga ko mu kumviriza abo yunganira bitubahirije amategeko habayeho kuvogera ubuzima bwite bwabo. Bwana Ndibwami Rugambwa uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha yasobanuye ko ababajijwe bose byari byaratangiwe uruhusa. Yavuze ko mu kubabaza mu 2017 byaje kugaragara ko hari ibimenyetso bigaragaza ko bari baratangiye gukora ibyaha mu mwaka wa 2016. Urukiko kandi rwashatse kumenya aho ubushinjacyaha bushingiraho barega ko bakoranaga n'imitwe y'iterabwoba. Bwasobanuye ko ibikorwa bakoze ubwabyo ari byo bitanga inyito y'ibyaha. Buvuga ko batatu mu baregwa barimo Papias Ndayishimiye wafatiwe Rusizi ngo yemeye ko yaragiye mu mitwe y'iterabwoba, aha ariko bunashingira kuri zimwe mu manza zaciwe n'inkiko z'u Rwanda ziburanishwamo ibyaha by'iterabwoba, bugasaba ko urukiko rukuru rwazazishingiraho. Maître Gashabana ashingiye ku miterere y'ikirego n'uburyo abaregwa bafashwemo bakabazwa bamwe batunganiwe, asaba ko ikirego cyazateshwa agaciro. Uruhande bahanganye ariko rwo rukavuga ko nta cyatuma ikirego giteshwa agaciro kuko nta tegeko ryishwe. Abaregwa 8 bunganirwa n'umunyamategeko Gatera Gashabana bagombye guhita basubiza kubivugwa n'ubushinjacyaha, byagaragaye ko bagombaga kubanza kugira icyo bavugana n'ubwunganizi. Bwana Tanazi Kanyarukiko wiburanira muri urubanza niwe wagize icyo avuga ku byaregwa. Ubushinjacyaha umurega ko yamaze ukwezi azi ko hari gutegurwa umutwe w'ingabo utemewe ariko ntiyatangira amakuru ku gihe ku nzego z'umutekano. Wemera ko yari umuyoboke wa FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi. Bagenzi be bo muri FD inkingi bamufata nk'intasi yoherejwe mu bikorwa byo kubaneka. Yabwiye urukiko ko ibyo bavuga byose ari amatakirango kuko nta bimenyetso babitangira. Ubushinjacyaha umurega ko yagize uruhare mu kohereza mu mitwe y'iterabwoba witwa Venuste Uwiringiyimana avuga ko agiye kwiga, mu bishingira ku biganiro byo kuri WhatsApp bagiranaga. Uregwa yabwiye ubushinjacyaha ko ubushinjacyaha umurega bwivuguruza bukirengagiza akazi yafashije inzego z'umutekano kuko ngo yatanze amakuru ko Norbert ufite amahoro yari agiye kujya mu mitwe irwanya leta ahita afatwa. Yasoje asaba urukiko ko rutazaca urubanza rudakoze iperereza ryimbitse ku byaha burana. Yasabye ko yazasubizwa ibyo byose byafatiriwe hagasuzumwa ibimenyetso byose yaburanishije akagirwa umwere. Imyaka 2 irihiritse abaregwa bose bafunzwe ariko biboneka ko urubanza rugana ku musozo. Uko ari 11 haburamo Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere wa FD inkingi batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 2017 baregwa ibyaha byo kugambirira kugira naho ubutegetsi buriho, gukorana n'imitwe y'iterabwoba no kugambirira gushyiraho umutwe w'ingabo zitemeye mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Ibyaha byose bakabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ritahari zasubukura ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Eric hagataho umugambwe FDI inkingi urahakana ko ataruhara ufise mu bitero biherutse kugabwa amajaruguru y'u Rwanda bigahitana abanyagihugu 14 abandi bagakomereka. Ivyo Madame Victoire Ingabire aramutswa uyo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali abivuze mu gihe rwego rw'ubugenzacyaha muri ico gihugu RIB rukomeje kumuhamagaza ngo ababazwe kuri ivyo bitero
ejo nuno musi Madame Ingabire yari yagiye ku biro vy'urwo rwego nk'uko yabibwiye mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma mu kiganiro bagiranye kuri telefone. Nibyo koko ejo natumiwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ndetse n'uyu munsi nagiyeyo, ariko uyu munsi ntabwo ibazwa twarikoze kubera ko umwunganira amategeko atarahari, ariko nibyo nagiye kubazwa ibijyanye na biriya bitero byabereye mu Kinigi. Ko biriya bitero byakozwe n'abantu bivugwa mu itangazamakuru ko ari abo muri RUD urunana, wowe ukaba uri umuyobozi wa FDU inkingi, kuki barimo kugutumiza? Naho ngaho ikibazo kiri ko uyu munsi ibyaha byose bikozwe bumva bigomba kubarizwa muri FDU inkingi. Ndagira ngo nongere mpamirize abanyarwanda ko FDU inkingi nta mutwe w'ingabo dufite, nta n'uwo tuzagira. Ntabwo ibibazo biri mu gihugu ni ibibazo bya politike bidasaba amasasu. Narabivuze kera na FPR iri ku butegetsi yakoresheje amasasu ivuga ngo irazana demokarasi, irazana abanyarwanda ubwisanzure. Uyu munsi ntabwo twageze FPR ku butegetsi. Ntabwo rero amasasu, demokarasi, ubwisanzure mu gihugu, kurwanya ubukene bizanwa na Kalashnikov. Ntabwo waza wica abaturage ngo uvuge ngo urimo urababohora, ntabwo bishoboka. Ntabwo rero iyo strategy niyo ngengabitekerezo imeze ityo FDU tuyifite, nta nubwo dushobora kuyikoresha kuko dusanga atari igisubizo cy'ibibazo igihugu cy'u Rwanda gifite. Madame Ingabire, uvuze amagambo akomeye cyane kuko uravuga uti ntabwo waza wica abaturage ngo uvuge ko uzanye demokarasi. Bisa nkaho uyasubiyemo kuko icyo gitero kikimara kuba wasohoye itangazo ku rubuga rwawe rwa Facebook uvugamo amagambo uvuga ngo ntabwo wavuga ko ukunda igihugu ngo wice abaturage bacyo. Uwakumva ayo magambo ni nkaho wagira ngo wavuganye n'abakoze buriya bwicanyi bakakubwira ko bakunda igihugu. Madame Ingabire, oya, nuko kenshi usanga niba abantu bavuga ngo bararwanya ubutegetsi buriho ariko bagahitamo kwica abaturage. Njye nibyo nibaza, hari ubwo bwicanyi bukorwa n'abo ngabo baba bavuga ngo baje gutabara u Rwanda. Ntabwo watabara abanyarwanda ubica. Ntabwo wakunda igihugu uri mu Rwanda ngo wice ari mu gihugu. Ubwicanyi ubwo aribwo bwose ngenda burwanya aho buva bukagera. Umunyarwanda, ubuzima bw'umuntu ni ntanyeganyezwa, nta munyarwanda ubundi wagombye kwicwa. Noneho hababazwa no kubona umunyarwanda yitwa n'undi munyarwanda kandi bikitwa ko amwishe ngo mu nyungu z'igihugu. Ibyo ntabwo ari mu nyungu z'igihugu. Niba wishe umunyarwanda umwishe mu nyungu zawe bwite. Abantu bakajya bica abanyarwanda ngo bitwaze ngo bikoze mu nyungu z'igihugu, ntabwo ari byo. Niyo mpamvu durwanya n'iby'inyuma. Uwica n'uwo ari we wese aho yaba ariho hose, iruhande yaba ariho rwose, nzahaguruka mu Rwanda. Madame Ingabire, ariko dusubiye ku bya kiriya gitero, wowe uravuga uti bariya abantu simbazi, naho baturutse simbazi, ntaho bahuriye na FDU. FDU nta mutwe w'ingabo tugira. N'uzahaguruka akiyita ngo ni ingabo za FDU, uwo muntu azaba abeshya, kuko ninjye muyobozi wa FDU. Uzavuga ngo ni ingabo za FDU njye nzavuga ko umuntu abeshya kandi nzanamunyomoza, kandi azaba azi neza ko arimo abeshya kuko nta ngabo FDU igira. Niba n'uwicaye ahantu akabitekereza akumva yari kuzibitira ingabo za FDU, yibeshye ntazabikore kuko nzamutamaza. FDU nta ngabo igira, nta n'ibyo izagira na rimwe. Ariko Madame Ingabire, mufatanyije na P5, muri mu mashyaka agize P5 kandi irimo umutwe wa RNC, harimo ndetse n'abariya bafashwe bari mu nkiko hariya mu Rwanda. Ntubona ko nawe bashobora kugufata nk'ufatanyije n'abo muri P5 bakaba bakubaza ibikorwa n'izo ngabo? Hari ikintu ngira ngo abantu basobanure. Iyo abantu bashyize hamwe, iyo amashyaka yashyize hamwe ubusanzwe muri politiki, bumvikana ibyo bagomba gukora, ibyo abantu bagomba gukora, ibyo abantu P5 ibyo bahuriyeho ni ibijyanye na politike, ni ibijyanye na diplomasi, ni ibijyanye n'itangazamakuru. Ubundi ishyaka ririgenga. Ntabwo rero ibikorwa bikorwa mu ishyaka iri n'iri ushobora kuza kubibariza mu rindi shyaka. Ntabwo ibyo abanyepolitike bose barabizi. Ntabwo ibikorwa by'ishyaka rimwe ubyitirira irindi shyaka, ntabwo bishoboka. Nuko rero RIB irakomeza irakubaza. Ibindi bakubajije ni ibiki? Sindibujemo cyane kuko nshye tuzi igikorwa, ariko ndumva kuvuga yuko nabashijwe kuri ibyo bitero kandi ko nashubije ibyo maze kubasubiza n'ibyo nabashubije. FDU Ntangabo tugira nta n'ibyo tuzigera tugira. FDU ntabihuriye n'ibitero byishe abaturage bo muri Kinigi. Njyewe Ingabire ku giti cyanjye cyangwa ishyaka nyobora nta ruhare na rumwe rufite mu baturage. Niba bavuga batababishe nibariye, ntabwo mbona ukuntu babiza kwibaza umutwe wa FDU, ishyaka rya FDU inkingi. Nuko nicyo ngira ngo abantu be kujya bakomeza gusa n'abayobya uburari
bagashaka kurwanya fda inkingi ikora politiki yayo mu gihugu. fda inkingi iri mu gihugu, ntangabo dufite kuvuga ngo abantu biciwe hariya ngo ni fda yabishe babatemaga bagize gute, kandi muri fda bahora batwicira abantu. ibyo ngibyo usanga ari ukuyobya uburari mu buryo bukabije, wenda no kugira ngo abantu barenzeho. mfite ikibazo cyo kubarwanisha barimo bicwa, ntabwo rero natwe twajya no kwica abandi baturage, kandi n'ubwicanyi bukorerwa abarwanisha bwanjye mbarwanya. Madame Ingabire, umaze igihe uvuga amagambo yo kunenga ubutegetsi bwo mu Rwanda utajenjetse, umeze nk'umuntu wabonye imbaraga nshya ziguha icyizere cyo kuvuga ibyo umuntu yabonaga ko utashoboraga guhita uvuga ukiva muri gereza. Izo mbaraga urazikura kuki? Imbaraga nzihabwa n'abaturage, kuko niba ndwanya akarengane gakorerwa abaturage mu nyungu z'abaturage, nta handi imbaraga nzikura. ntabwo imbaraga nzajya nzazikura mu gisirikare, imbaraga ni mu baturage, kuko abaturage barenganwa ukabogwa ku ruhande rw'abaturage ukabavuganira, naho imbaraga uzikura kuko iyo ubona uri mukuri kandi ukabona nabo uvugira bakumva, nta cyatuma utagira imbaraga cyane iyo uzi ko nta kintu urimo gukora, kuko nta kindi ndimo nkora. Madame Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka FDU inkingi, yaganiraga rero na Geoffrey Mutagoma. Azasubira kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ejo bundi kuwa gatanu nk'uko yabitubwiye, nyuma rero yo kujyayo uyu munsi n'ejo hashize kuwa kabiri.